Dobar dan, dobrodošli još u jedan video solarni uređaj kanal. Ovaj UPS je APC UPS od 300 W. Unutra ima akumulator od 12 ampere sati. Zamenjena baterija, ranije je bio 7 ampere sati. Znači, produženo mu je vek trajanja potrošnje nekih uređaja. Ovdje se priključuje na 220 da bi punili taj akumulator i kada nestane 220 struje, on onda iz akumulatora proizvodi 220. Možete ga tako koristiti, a možete ga koristiti kao prenosivu bateriju. Ovdje imate 3 izlaza i imate izlaz za štampače i skenere. Sad, on ima osigurač u sebi, radi na 50 i 60 Hz. Dosta je težak, znači ima trafu u sebi. I preko ovog ovdje bočnog kabla ću ga priključiti na sijalicu. Trenutno na sijalicu, a vi možete da ga priključite na lemilice, šafilice, možete da ga priključite na pištolj za plastiku, možete priključite mobilne telefone da punite, laptop može da se koristi i pumpe za vodu. To su neke od mojih ideja, a vi vidite šta vam se sviđa i šta želite da postignete da koristite. Pali se na ovaj prekidač, čuje se zvuk da on sada radi i pišti. Onda se pritisne dugme na dole, da se upali zeleno, redi lampice. Također pritisnem još jedan prekidač i na ovoj sijalici naravno prekidač da bi sijao. Gledajte još naših klipova, ako vam se sviđaju, lajkujte, šerujte i subscribeujte. Komentarišite dole, recite da vam se sviđa ovaj video. Puno toga ću vam pričati o solarnim uređajima i prijetan dan.